Ja nisam nikada u životu mislio sam da će mene život dovesti ovdje u Bosni i Hercegovini ili Sarajevo, ali mislim da je to najljepše stvari koje mi desila u životu. Da sam došao ovdje u Sarajevo, da živim, da sam daleko od nemir, da sam našao divni prijatelji, da sam u nekom divnom, slobodnom zemlju. To je velika sreća i ja sam zahvalan svaki dan. Ja sam Abdallah Salhab, moj nadimak je Ale, dolazim iz Palestine, imam 24 godine. Rođen sam u jedan grad u Hebron, se zove Hebron u Palestinu. To je jedan grad koji je 40 km jug Jerusalim. Moj grad je na planini, znači nije ravan kao u našoj situaciji. Naš grad je vrlo lijep. Mislim da ima predrasuda nekada ljudi u Europi misli da je kod nas samo pustinja, to nije istina. Imamo dosta zelene prostorije, ako mogu to tako reći. Kod nas je vrijeme lijepo. U ljeto bude najviše možda 35, ali u zima, što neki ljudi su iznenađeni kad to čuje, da imamo snijeg. Imamo nekada 3 puta snijeg, mislim. Obično 1 ili 2 puta, ali bude baš posebno kad imamo snijeg. Ja, vrlo, vrlo lijep grad. مرحبا بهاء، سامعني؟ عبد الله. سامعني كويس؟ سامعك منين؟ كيف حالك يا زلمة؟ كثير مشتاق لك. وأنا أكثر. عبد الله زمان. والله الحمد لله كل شيء تمام، مشتاق لك كثير يا زلمة. هي وقاعدين هلا بلشت في لفة جديدة في المستشفى، قاعد رايح على قسم التركيبات، والجامعة ماشية تمام. هينا بنقالب في هالدنيا زي دايما. كيف الويكند ماشي معك؟ ارتحت من الشغل اشي؟ ويكند كويس. كان هيك كان من داي اوف هلا عشان المدارس رجعت، الشغل رجع. شو كمان اليوم عندي هيك بعرض عند اصحابي اللي عرض موسيقى يعني. شبابهم المتخرجين. حلو حلو. بس كان التنقل شوي صعب. من الاشياء من الاحداث اللي صارت امبارح. بالضبط. شو صاير؟ شايف انا في فيديوهات اشتباكات في وسط البلد. من وقت لوقت بصير اشتباكات زي هيك، بصير يعني خلينا نحكي مناوشات، فاهم؟ ولكن هو هيك يعني هيك موضوع ما يكونش تأثر إشي في الشغل تبعك بصراحة في البلد لا صارت يعني صارت كثير أشغال وكثير شغلات، لأنه صار في تسكير في شريان البلد يعني. في شريان البلد. برضه في هذه المناطق يعني الناس بطلت قادرة تتحرك، لأن هاي من المناطق الرئيسية الموجودة في مدينة الخليل. أنا عارف أنا متذكر أمي كان لها عيادة في البلد هناك في باب الزاوية. تعرف وين الكازية؟ شو اسمها الكازية هذيك؟ كان في لها عيادة أمي هناك، وتذكر دائما يعني كل فترة وفترة يجي يرموا قنابل غاز وتصير اشتباكات. يعني هي عارف. Na jednu stranu to je mjesto gdje sam upoznao moji prijatelji iz djedinstva, moji rođaci su tu, igrali smo lice, fudbal, zvonili smo na zvoni od komšije i trčali prije što su nas vidjeli. U Palestinu sam upoznao moju prvu simpatiju, naučio sam plivati, voziti biciklu, znači sasvim normalno neki dječje aktivnosti. Ali
u istom vrijeme to je mjesto gdje je bilo normalno da vidimo vojnici nekada hodaju po gradu na nekim određenim punktovima gdje nas pretražuju prije što uđemo u nekom području. To je mjesto gdje sam iskusio efekata granata, da li su tu plinski ili drugi. Vidio sam mrtve ljudi na ulicima, čuo sam i vidio pucanje, metke su ušli u našem zgradu kroz zidovi. Ja sam Al-Hajmuni Mahera iz Palestine i rođena sam u Palestini. Ja sam Abdallahova majka. Imam pored Abdallah još 3 čerke i sina. Svi su rođeni u Palestini. Kad me priselio muž, ja sam odlučila da izađem iz Palestine zbog situacije političke i nemira i ovo. Bilo mi je dosta od toga i trebala sam priseliti ordinacija 3 puta zbog nezgode u lokacije i toga. I onda smo otišli u Saudi Arabiju jedno 4 godine kao tranzit dok ne vidimo kuda ćemo. I onda odlučila ja da dolazimo ovdje, kada Abdallah završio srednju, da dolazimo ovdje u Bosni. Abdallah upisao medicine, a ja sam upisala specijalizacija iz stomatološke protetike. Ja se osjećam nepravda uvijek. Prvo kad izlazim iz Palestine. Izlazim iz svoje kuće, budem spremna psihički da meni cijeli dan taj putovanje. A to je 1 kilometar, a prelazim 3 zemlje. I to se stvari pregledaju tako strogo. Prestrogo. Na primjer, za vrijeme sada mi imamo masline u Palestini, bo što mi smo na Sredozemne more, svi imamo masline i svak voli iz svoje države taj. Ako oni kaže zabranjeno izlaziti masline ulje ili masline, vraća se. Na primjer, mi imamo stvari sa mrtvo more, sapuni, neki plato sa mrtvo more. Ako oni daju da izlazi, izlazi. Ako oni kažu ne može i to njima kako čefne. Imao sam 4 godine, znači možda 5 i bio sam na ulici, igram fudbal sa djecima, sa komšijama i odjednom sve je stao. Vidimo jedan tank, on je vozi, a vidim svi počeli trčati. A ja sam zaledio, nisam mogao, nisam imao ni jednu kontrolu nad moje pokrete, ali prošlo je. Tako da, ja, takve sjećanje imam sve te iskusve dok sam imao 13 tamo. Ovo je moj granac. Ja imam jordanski pasoš kao državljanin. A ja, kad bi ja uzela pasoš palestinski, izgubila bi ja taj jordanski pasoš. Ne smijem oba dva. Tako da ja imam samostalni boravak na palestinske regije, pod palestinske vlade, a tamo jordanski pasoš. A Palestinci koji nemaju taj jordanski pasoš, imaju privremeni jordanski pasoš, ne smiju im niti raditi, niti imati imanja u Jordanu, niti ništa. Nemaju prava. A Palestinci koji su van Palestina, ništa na svijetu ne može njima dati prava ni posjećivati Jerusalim, niti kao turist, niti kao, ne pod koji razlog. Od kad smo bili djece u školu i od roditelji i svi pričaju o našoj situaciji, tako da
znamo da naša situacija nije najnormalnija, ali od dan do dan naš život je takav, mi smo navikli dobro, ovo je standard. Ja bih rekao prvi put kad sam osjećao da je to baš drugačije, da ne živimo baš ne najnormalniji život, je kad sam imao 10 ili 11, otišli smo da posjetimo moje tetka i dajža u Jordan. I nije bilo nikakve vojnici u gradu, nismo morali da krožimo kroz neki punktovi između gradove kad smo otišli na more tamo ili osjećaš nekako cijela atmosfera je drugačija, tako da ja bih rekao tada sam prvi put osjećao taj drugi osjećaj u slobodi. Mi imamo vezu sa Bosnom i Hercegovinom, pošto je majka ovdje studirala. Ona je ovdje završila stomatologiju davno, u 1990 je završila. I uvijek je nam pričala kako je lijepo ovdje bilo, kakve lijepe zemlje, kako su divni ljudi, gostoprimljivi i stvarno je uvijek ovdje osjećala lijepo i da je kući i dobila je taj odluk. Ona je došla prvo da jednu posjetu ovdje i saznala za fakultete gdje sam ja učio i sjedila sa nama svima i pitala da li da uzimamo taj odluk i mi smo bili svi vrlo sretni i nikada smo žalili za taj odluk da smo došli ovdje. Studentski dom, ja sam stanovala na studentskom domu na Belavama. Divno mi je bili, stanovali smo sa svih rasa, bili za vrijeme Jugoslavije, bilo oni stipendisti iz Afrike, iz arapskih zemalja i studenti došli iz cijela Jugoslavije. Stvarno super smo se družili, vazda su feštali. Neko diplomirao nekim rođendan, neki ne znam nija. I bilo drugačije i mentalitet je bila nekako nešto drugačije. Dosta studenata su venčali u toku studije, mada je sad, ja vidim, i specijalizanti sa 40 godina ne bi se oženili. I bilo sve jednostavnije. Ne znam, ja bila prihvatljeva za svega ranije ili vrijeme se promenio ili društvo mi je se promenio ili odgovornosti čovjek, hvala Bogu kad se ostari, možda prihvati, Bog gleda nešto sa neki drugom čošku, nije kao kad bude. Ali inače, mi smo kao studenti živjeli studentski život, mada nekim Arapima bi živjeli kao buržuji za vrijeme studije, ali ja sam izabrala da ja budem student, samo student. Nisam htjela ni da kupim auto, niti da stanujem u privatno, niti ovo. Mada Arapima svi su oni živjeli kao buržuj, ali nikad nisam ja htjela to. Tačno, studentski život do dan danas, ali žao mi je što moja generacija razišli u cijelom svijetu. Neki imam u Americi i neki u Australiji, neki Belgije, Njemačka, Švedska, svugdje su moja generacija, zato što tačno mi smo pred rat diplomirali. Mislim da smo mi Palestinci i Bosanci imamo vrlo posebnu vezu, pošto Bosanci su imali vrlo slične i gora, iskreno, situacije koje smo mi imali. Tako da uvijek osjećam taj empatije i razumijevanje od mojih kolega i prijatelji kada pričamo u ratu i uslovi koji su bili tada, tako da to je nešto što uvijek nam vezano, iako je malo
Dark. Mračno. Mračno, to je riječ. Ja. Ja sam Elvedin Kovač i Alijev sam prijatelj. Alija sam upoznao prije nekoliko godina, sada već evo 3-4 godine, na jednoj muzičkoj konferenciji na kojoj sam ja učestvovao kao moderator konferencije, nakon koje mi je Ali prišao i pozdravio me i predstavio se i rekao da je Ali i da me slušao na radiju. Ali je tokom studiranja, vjerovatno na putu do fakulteta, slušao radio na kojem sam tada radio i zapamtio moj glas. Htio mi se predstaviti, to mi je bilo zaista simpatično, nije mi se baš toliko dešavalo, posebno na takvim mjestima. I nakon toga smo ostali u kontaktu, da bih ja uskoro nakon toga veoma brzo počeo raditi na televiziji gdje sam prepoznao nešto u Aliju, odnosno ono što jeste Ali, evo o čemu danas govorimo. To je njegova posebnost, njegovo porijeklo, njegov život, njegova priča i tako sam ga pozvao na televiziju na jedno gostovanje. Nakon toga smo se malo više upoznali, popili kafu, izašli na druženje i tako smo se jednostavno počeli družiti do momenta gdje smo išli u druge gradove na kratka putovanja, na partije, na druženja. Zaista mogu reći da mi je drago što sam ga upoznao, što sam se našao na njegovom putu i on na mom i što jedan drugome pomažemo u dosta stvari. Imao sam situacije kada sam Alija zvao kao prvu soluciju za doktora koja nam je trebala u nekom hitnom slučaju. Ali je naravno odreagovao i pomogao nam, s tim da on mene može u nekoj situaciji pitati nešto u vezi montiranja jer se Ali bavi i YouTube-om. Počeo je da snima vlogove, što njegov život čini još potpunijim i kompletnijim od toliko stvari. Ja ne znam gdje on pronađe vremena da se mi uopšte družimo i evo da ovo snimamo. Toliko je zauzet, ali sve najbolje mogu reći o Aliju i želim mu svu sreću svijeta i eto da ostanemo i dalje prijatelji. Ljudi, znači, dolazim jučer kući i vidim veliko iznenađenje kući. Vidim da imamo novu mačku. Vanilla. Mačku, uđu, još sam šljudak. Znači, nisam mogao vjerovat. Pusti ga. Hajde, pozdrav Raja. Čekaj, donite ga. Nisam mogao vjerovat pošto je majka je donijela kući, a majka inače ne voli životinje. Idemo kod veterinara i skontali smo da trebamo da kupimo onaj boks, pošto neće da uđe u boks. Boks. Zove se Cavez. Ja, mislim, dobijem ovaj pitanje uvijek. Jedna sestra mi rekla prije nekoliko dana, jel vi imate prijatelje, jel imate vrijeme za kafu, jel živite ovako? Pa jes, to je najnormalnije, samo mislim da je najvažnije za bilo ko da znaš šta ti hoćeš. Ako znaš ti šta hoćeš u životu, naćeš vrijeme za sebe. Ja znam šta želim u životu, ja znam gdje volim biti i tako uvijek nađem neka vrijeme. Ne potrošim vrijeme niti na televiziji, niti za glupe stvari. Dobro, nisam trebao da je kažem na televiziji. Hvala Bogu, eto, kad ima otac se preseli, ali Allah nama dao ambicija. Tako da djeca svi voli škole, svi se studiraju. Imam i čerka studira 3. medicina, treća engleski jezik, jedna je trebala biti sada 2. arhitektura. Imam Mohamed 1. srednje. I hvala Bogu, svi su ambiciozni, svi volili bi da završavaju do doktorske studije možda i da specijaliziraju i da radi. Ja sam izabrao medicinu pošto ja volim ljudi. To je najveća volja u životu. Volim da
pričam s ljudima, volim da čujem od njih. Kao što sam rekao, vrlo sam društven. Najduboki osjećaj je kad pomažeš nekome. To je bila glavna razlika što sam odlučio da studiram medicinu. Dok smo bili u 5. godini, imali smo predmet maksilofacijalne hirurgije. A znači od prvi dan ja sam znao da ovo je što ću raditi za uvijek. Mislim, imao sam u smislu taj predmet, ali kad sam otišao na bolnicu, znao sam da to što hoću da radim. Vrlo kompleksna jeste i zahtjevna specijalizacija, znači, ali toliko lijepa, toliko umjetnička specijalizacija da ne mogu da vam opišem koliko ja imam volju prema to. Stvarno mi je strast i vrlo sam sretan što sam to našao. I da budeš maksilofacijalni hirurg u mnogom zemalja, uslov je da imaš i medicinski, izvinite, bosanski nije uvijek na nivou, i medicinski i stomatološke diplome. Tako da sam odlučio da upišem u stomatološki fakultet kad sam bio u 6. godini i položim samo razlike, tako da nije sad kao da sam počeo iz početka, samo razlike položim. I sad sam 4. godine, prvi semestar i trenutno imam 3 predmete, tako da možda imate jednu sliku kako to izgleda. Ja sam na klinici od 8 do pola 3, trenutno na kruženje, na protetici i posle podne od 3 do 7 imam 3 dana na fakultetu gdje idem na predavanje. Ja sam planirao, ja znam da ću uvijek imati nešto ovdje u Bosni i Hercegovini. Dajem od sebe za zemlje koje mi mnogo dala od ljubavi i sigurnošću. I što se tiče Palestina, nažalost ne vjerujem da ću tamo živjeti, ali uvijek ću dati i od moje vrijeme, od moj rad, moj duša za Palestinu. Makar mjesec dana svake godine da idem tu kad imam odmor da radim. Nekada osjećam da sam sebičan, možda što ne živim tu, ali sasvim sve što sam ja doživio neću tamo opet živjeti. Voljela bih da mi djeca nastavi ono što su počeli i oni se nadaju da svak od njih će završiti minimalno magistarske studije i specijalizacije ako studiraju medicine minimalno. I vidim da će oni uspjeti nikako. Ali ja nekad osjećam da ja za sebe izgubljeno bil ostala s njima, bil otišla kući, bil ne znam, tako da ja nemam više, ne planiram ništa. Zato što sve što planiram, poslije 5 godina, 10 godina, ja menjam i plan skroz. Ne ide čovjek, ne ide život koliko hoćeš pod rukama, ono, vazda sudbina nešto igra. Ali ja, kako ja vidim sada, moje djeca ne bi izašli iz Bosna nikad. Kako vidim, sklopili su lijepo, studiraju se lijepo, druži se, yani prosječno dobro do sad. I hvala Bogu, ne znam ja. A za sebe gdje budu djeca, ja to ću vidjeti i ja, tako ja mislim.